Pura man. Pura
Kama tuzo kusiza
omumasima ogambe ekigambo kya Ruhanga otakibaganiseho kandi otakyongeireho kola nobikiriza ekyo omukono gwawe kyabategeeza mu buweereza togattangamu ekitali mu Bayibuli oba okuyiranga abantu amazzi ebintu by'obulimba ebyabobulimba byonna kyebategeeza temulimbira wano n'enjiri y'ebweru bagitaddemu abalina ensonyi okuwulira enjiri y'ebweru tomala gawanika mukono gundi tekuwanika nga abamu temuli siriyasi n'enjiri y'ebweru nayo tiimu eno evunanyizibwa okulunga abantu okuba bulungi. Amen. Naza kusoma izina lyawe noza kuraba abahoti nza kusoma izina lyawe na ofisi etwakutamu erizoba twakutamu ofisi y'obusumba ab'obusobozi bampaibwe omwoyo orukwera na gavumenti y'ihanga ofisi y'obusumba jangu wano kigenda kusanyukira. Okay, there. Mirembe Alice Chantal. Mirembe Chantal. Mirembe Alice Chantal. Lubiyinza abantu wa gavumenti n'omwoyo wa Mukama nakwebala n'olw'ebbanga omusumba. Ab'obusobozi wampaibwe omwoyo orukwera na gavumenti ya Uganda watoranwa nk'omuheereza n'omusumba era engalo mwebaze nakuka ab'obusobozi bwampaibwe omwoyo orukwera na gavumenti y'ihanga waha amasita okuligeeriza oba wabapasita waba omusumba nawubeni nakuka ab'obusobozi bwampaibwe na gavumenti eya Uganda erizo wasikuha amasita nk'omusumba bamutasemereirwa boku asimweho ab'omwoyo wa Ruhanga n'obusobozi burahayo gavumenti wasabirwa nk'omukadde w'ekkanisa Tulyamuleba Edison ab'obusobozi obwampaibwe gavumenti ya Uganda wasabirwa nk'omukadde Kaitetsi Odes ab'obusobozi bwampaibwe gavumenti ya Uganda n'omwoyo orukwera wasabirwa nk'omukadde Ashaba Sylvian ab'obusobozi bwampaibwe omwoyo orukwera na gavumenti ya Uganda wasabirwa nk'omuwulisi w'enjiri ani bona kale ab'obusobozi bwampaibwe omwoyo wa Ruhanga na gavumenti ya Uganda wasabirwa nk'omukadde
Vivian. Ubw'obuyinza obampe omwoyo wa Mukama Ab'obusobozi bampeebwa omwoyo wa Ruhanga. ate ne gavumenti ya Uganda osabirwanga omukadde. Na gavumenti ya Uganda wasabirwako omukadde ow'ennegaberete. Wampeebwa omwoyo gw'okukera na gavumenti wasabirwako omukadde. Kizwalo ky'omukadde. Biriibwe gyendi. Ubw'obuyinza obampeebwa obuyinza obampeebwa Ab'obusobozi bwampaibwe. gavumenti ya Uganda omwoyo wa Mukama Gavumenti ya Uganda omwoyo gukwera. Wasabirwako omukadde. Bajje Jofure. Byalahanga Josefu. Wasabirwa kapasita ab'obusobozi bwalahanga na gavumenti ya Uganda. Natulinda Angela. Ab'obusobozi obwampaibwa omwoyo gw'okukera na gavumenti ya Uganda. Akutoma ofiisi y'obukadde babuulira. Namugereka Silivia. Ab'obusobozi obwampaibwa gavumenti ya Uganda. Bakutoma ofiisi y'obukadde. Muliizire kwehandiikisa mu kyerekano. Positi zaabwe. Bali mu kiki. Ogwo n'omubulizi w'eje n'omukadde w'ekkanisa. Basakusironda basiteeti. Amen. Ekatutendera ak'engalo. Hariho abantu turimo tusuzuma. Hariho abantu abo turi kwetegereza. Nabo hariho omwoyo wa Ruhanga eki arikubangambira. Si Ruhanga aho baba izoobe. Harimo abashabi asha ubundi abakozi b'engeri kyekumanisa ng'obuli bwobwo torikukora. Neiwe obwire bwawe tugenda kushika buliyo nobwisha bumusiriza. Neiwe zitwabiheereza tebihandiika okwo tebitiinisa. Ruhanga katukweta omulimo ogwo n'abakwetire kukolera abandi. Buli omwe ebice mukono gwawe. Bapasita mbaze mwisha. Bapasita mbaze mwisha batigale mukono mugigarra hansi. Twende bapasitasi.
abo bwire twaza gukora muri urukundo nyowe gamba izina ryawe ntugamba izina ryawe negeza gukorana hangama agaragara gukora Musiba bashu pastazi abantu ba pastor aramakanisa agatorera mu ba pastor bayi yo ntabwo bivuze ngo ebyo tujye kumanyisa musinya pastor muyobo na pastor mu mwanya w'imbere ebyo turi kugira gusinya pastor bamwe yaho muri wahati ni wazo mwisho umwanya wo mwisho hatu waza kwa kwemenda nawe sashimwe cyane amen kandi aracyari umuyobozi wawe kandi akiri umwemezi wawe imana iguha inshingano kubw'ubuntu bwayo ndahanga yakwegeza umunyemerera abashumba zanjye abamaze kwibikwa barigitswe bari kumanya ngo ukaswaho amashita ugiye kubasengera baza kubashabura imbaraga y'imana igiye kubazaho amana gahanga gaza kubaishaho imana igiye kubahereza amavuta ndahangaza kubaha amashita ugiye gukorera imana waza gukorera hantu iyo mana yabanye nanjye ndahanga uko wagumere nayo zabana namwe nemwenesha kumaneni zabakoresha ibintu bikomeye kandi aza kubakoresha ibintu by'amani nimwemera namwe kugira gutyo kandi nimwekeza mukorera ikigambo cya hantu korera imana mukuri no mu ijambo ndahanga mu kigambo mutamukorera wenda zanyu mutakakora ndahanga wenda zanyu muzi ngo Yesu ari hafi kugaruka numanya Yesu ari kuija taturaganza amen. Okuvunwa leero bogenda okukola nabo bawe ebigambo by'amagezi